Bonkgetheng ka moka ba ka thoma go ngoka thekgo go tswa go maloko a SAFA pele ga dikgetho efela bonkgetheng ka moka ba na le nako yeo e lego ka fase ga dibeke tše tharo go ka humana thekgo e maleba. Danny Jordaan o tla be a phenkgišana le Ria Ledwaba le Soli ngwako Mohlabeng. Mahlangu's nomination by USA as an associate member. You'll recall that USA is an associate member of SAFA, was basically invalid. So given that association members are only permitted to nominate the NEC members. Mohlabeng o kgethilwe bjalo ka Mopresidente wa SAFA Tshwane mo kgweding ya go feta. Mahlo ka moka a tlabe a le go motlatsa Mopresidente Ria Ledwaba efela Ledwaba a ka se kgone go tsenela dikgetho tša komiti taolo ya SAFA mo nageng. Ledwaba was not nominated by the host region as per the Article 25.9 of the SAFA statutes, which actually indicated that for you to serve on the National Executive Committee, you must be nominated by the host region. In addition to the fact that the article stipulates that you have to be nominated by your host region, there's also the second layer of it, that those regions that actually nominated her to serve on the national list, we didn't see the acceptance form for that nomination. Bonkgetheng bao ba nyakago go ka ipelaetša ba na le matšatši a mararo go ya go SAFA Ethics Committee. Anyone who has an appeal must direct the appeal there. So for second interpretation, you can call it for a second opinion of some sort. Those people will believe they are credible to look at the legalities. Komiti eo e sepedišago dikgetho tša SAFA e thomile go šoma mo dikgweding tše pedi tša go feta. Maikemišetšo a komiti ye ke go etela di-region tša SAFA ka moka mo nakong eo e sa fedišego pelo. Sfiso Ramara, SABC News, Johannesburg.